It comes, once in a while, and we are so happy that, we are today witnessing this event. Sir, I remember, sir, 3 years back, I had the privilege of welcoming you to the foundation stone laying ceremony of the same amusement park. And today when we are opening it to the public. So nothing is more satisfying and gratifying than seeing that when you take up a project, to see it coming to its fulfillment. That is really most energizing and most satisfying experience that we can have. And that shows that the government believes in fulfilling its commitment. We undertake something and we fulfill that. So I'm really very happy on that account. You are aware this project was taken up under the Ministry of Finance sponsored scheme. It was to assist the states for capital investment, and the total outlay was around 40 crores, of which 30 crores by the Government of India and 10 crores by the state government. And today the facility is very much there. We all took a round. It was so nice to go and see how the things have come up. It's a beautiful setting, first of all. It's a lovely location. And then we have amusement park. So we talk of quality of life. So what is quality of life? A very small factor or important factor in quality of life is having a good time with your family, having a cheer on your face. So the people in Manipur, the families in Imphal and from all over the state, when they'll come with their children and they'll go to this amusement park, you can imagine how happy those families would be. And we all want that, we bring smile on the faces of the people. So I think this amusement park would serve a lot of purpose, especially for the kids, because I know they're going to have a very good time, and really we can't wait for the summers to come. So once summers come, your place will be full of people, I'm very sure, and this would be one thing that you look forward to. Every family would want to come and visit this amusement park. So that is such a nice thing. It will also lead to development of tourism in the state, because when people come to visit Manipur, they come from different parts of the country and world. Everybody wants to have some engagement. They want to do something when they come to a place like Manipur. So, of course, they will see our historical places. They will love to see our art and culture. Manipur is known throughout the world for its art and culture. They will see that. They will go to the polo marching statue. They can have a lovely view of city from various places which have come up. And they can also come to this place and they can have a good time with their families. So I think this will also go a long way in promoting tourism in the state. And I'm sure that the state government and tourism department, we would have a lot of things to plan in the times to come, so that we can saturate our landscape and we can develop more and more amenities and more attractions for not only the people of Manipur, but also people and tourists who are coming from different parts of the country and the world to visit our beautiful state. So with these words, once again, I'd like to welcome all of you. I'd also like to thank our tourism department and the Manipur Police Housing Corporation for doing a wonderful job, and all their associate partners who have been partnering with them in this journey. I'd like to thank from the department's point of view and from behalf all of them. And I also thank all of you for turning up in such good number and blessing this occasion. And lastly, once again, I'll thank our Honorable Chief Minister, sir, for providing his leadership, guidance and motivation, and for all the Council of Ministers and all the distinguished guests who have taken out time and who are present with us on this very joyous occasion. So welcome again and thank you once. Ikaikhumna jariba ming oina hangat jarabada Shri Awang Niomai, Honorable Minister Water Resources, Relief and Disaster Management Manipur gi mafamda warul khara thambina naba nolukna hangat jari. Honorable Chief Minister, ming oina panjabada Sri An Biren Singh, Ngasigi, Inaugural Ceremony of Development of Water Amusement Park, Inaugurate Obagi, Chief Guest Oina Lengsingbi Riba, Honorable Ministers, Honorable Chairmans, Honorable MLAs, Chief Secretary, Security Advisor, Special invitees, Ahalam Mansing, Nungsizdarbra Prajapunamak, Nungsizdarbra Satri Singh, media friends,
First of all, I would like to congratulate our Chief Minister for making amazing park, amusement park. I will call it amazing park. Sigumba Manipur Shemgani Sagani Habasi. Honorable Chief Minister na, in spite of all his busy schedules, tongan ba innovative idea putoga. Ako'y larik tamba, tabak pangba, chaba takba khatanatana. Hapchang panangaisu, wakan nungay nangaisu, ahalaman singi, aduga angang singi. Mapam kuding das kuma sabasi. Ay ako'y miyam haraw nangay lay habjay tamzaninge. Imphal khatanate. All the districts sigumba amusement parks are lay. Egi Kendra Magtasu, Yam interior place ni, Yam Pazaba Watobody Semaga, tourist Sigumba, Shambingai, Honorable Chief Minister na, Tawayauna, Honabiriga Hazik Haugdori. Some sing say 20 crore guinea. Kunamada, Fazana Sabir Dori, Miam Laga Yimbio, Loibakanda, Yamna Nungaiba Pamni. I would like to thank Honorable Chief Minister for this. Ako'y Honorable Chief Minister N. Biren Singh, Hogi Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ki makhada. Sakar haik pubadagi Manipur kamay na siyem sira, pertibing na kamay na masakhangan sira. Tunga matore. If I name it, I'll take whole day. But kanagumbadi una ubidaba. Kanagumada mig uisilgadum. Chairaga leba. Ako'y miyam na kangi. Tabak suba san na chay. Jinsu punbi. Tabak di morning till evening. Tabak di suhan ba. Free oiba san sing di. Janing ba chaba, chaning ba chaba. Chatpa fusu fubi de. Adobo, ako'y sarkar na, Honorable Chief Minister N. Biren Singh na luching ba sarkar sina tabak asimok. Matam kya fataba thengna rasu tori usida. Adom chaydo na lebisi. Sauning ba niya adobo, kan kalaga as. Tabak suba san sina chay su chabdi chabani ko ani kan niyo. Adobo, kan na pupura hat kredi, lau mo pudo masana mo, lau ubukan. Ato na mayam kanana tabak suya sa masakhang siya hay haining ban. Thagat pam thok paganda di thagat si. Let us open our eyes wide and see what government is doing. Board. Ato tawbdi taway hay siya have seen. Miway ba mawen. As a human beings, let us know how to thank. At least Tabak Suba Singh Buddha, thank you, hi si. Ako Honorable Chief Minister N. Biren Singh na luching ba government si chahiyan yi. Suba matung da COVID lakre. Chahiyan yi si ako tabak suba yada ba situation ako face to ray. Mi ambukan na ba hon na ba. But still, mi ambukan na ba hon na ga tabak susum sura lakpani. Handak sulebak tiba hay tare. Mayam na pamdaba ako'y Manipur situation sikra fatabas ako'y tengnar lay asito so mayam na jay Honorable Chief Minister na kari tori tumbat sa abakang daduna ahing Honorable Honorable Minister Karaga tum debi cha debi da pam kamay to sera Manipur se muka peace kamay na purak sena honari badobo amuk chay biba Tauna habagi mutu muhuta jaybiba afizi may thaba street the toga condemn tauba si civilized obagi migi muwang nate hausiti miyam civilized orabani larik laisu herabani tung nau kri thok do ribno habiso ko khang batay mutung munau akoy wadanaba
ngasi honorable chief minister na yam kanna honari bisisu akoi miyam ubire har support to na si have say thamjara sidar tense lagi. Thank you. Yamna pukning thogatningai oiba warol khara thambiramba ikai khumna jariba Shri Awangbao Niumai, Honorable Minister, Water Resources, Relief and Disaster Management, Manipurbu, Hanna Hanna Thagachari. Mathangda, Ikai Kumna Jariba, Ming Oinahanga Charabada, Shri Kontaujam, Govinda Singh, Honorable Minister, Works, Youth Affairs and Sports, Manipuri Mapamda, Warul Kara Thambina Naba, Nolukna Hangachari. Ahan Makada. Lamdam Sibu Kon Biriba, Ibado Ibenda Wokorum Zari, Todong the Nikai Kum Nazariba, Manipurgi, Mukhamantri, Mingoina Hangatsara the Sri. SKTV is now available for download on Google Play Store. Honorable Minister Pumnama Ikai Kum the Butchari, Honorable Chairman Singh Ikai Kum the Butchari, Honorable MLA Pumnama Ikai Kum the Butchari. To the respected security advisor, Ikai Khum the Butchari, CS, respected CS, Ikai Khum the Butchari, Mang election Biriba, Manipur Sarkargi, Makok Thongba, officials Pumnamak, distinguished invitees Pumnamak, Lakaya Sigi. Sigumba Manipurgi Ahanba Water Amusement Park Ama Sembada Achoba Daita Lobihiba Civil Society Organization Gi Taupubiba Pumnamak Pusohang Nikai Kum the Butchari Lona Loyana Nasigi Sigumlava Yam Itihasik Oiba Thoramasida Saruk Yabiriba Ahalaman Singh Ichel Ichilinao Tungi Umbirelo Bigadoriba Naharol Pumnamak ay nung si Jaraba Satro Singh, Prinamasung electronic media gi, media person Pumnamak, ladies and gentlemen, Manipur si ako'y may gitang o humgi mamangda, ako'y saukhat pagi hajabatay, saukhat pagi aeroplane nama, taxi dagi runway dala aga, huzi muk taxi dala ibagumman. Honorable Chief Minister na Magi Wakal Magi under his dynamic leadership, he left no stone unturned to develop the economy situation of the state. Economy growth like the kan khakda Honorable Chief Minister gi wakanda laibak ama state ama santi laigani hingsa hanthagani Aigi Thoda, Punging Changba, Adugumba Praja, Oigani Haibagi Wakalda, Tongan project Kayama, Singtani Iwoiba, Manipura, Amukta Toki Draba, Togdok Kayama, Haibadi, Saukatpa, Tourism da, Atopa Hiram Kayada, Sana Konabada, Chaukana Navagi Adugumba, Hiram Kayama, Koi, Lisang Sina, so Lising Aniga Kunitoi, Sida Koi Pangtoki, Kudamoina. Panjarabada Tri-Nation Ahan Boina Akogi State da Northeastern region da Koi Pangtoki Matangda Durand Cup Yamna Mai Pakna Honorable Chief Minister Glitching Makada Akoi Pangtoki Ahan Boina Northeastern region da Miss India Femina Manipur da Pangtoki Mapangi Sabkhat Laharaba, Adugum Lava, Mumbai Dagi, Tongan Bharat ki, Cosmopolitan City Dagi, Mioi Kayala Aga Manipur si, Adugumba Lam Koibalakba, Yaba Jaga Amani Haiduna, identified Taugi, Adugi Matakta, Sintan Civil, National Conference, Akoi Minister Singi, Youth Affairs and Sports Minister Singi, Sintan Civil, Pangthok Piduna, India ki state Pumnamaki, Minister Kaya, Governor Kaya, Union Territory Dagi, Lieutenant Governor Kayana, Saruk Yabiba, Adugumba, Tongan ba, program Kaya Malisang Sidna Pangthok Laharaga,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ Honorable Chief Minister gi anisuba innings of his government ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ Honorable Chief Minister na kanna ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ Honorable Chief Minister na ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ properly marketing tauba yananaba aduga aikoigi economy si drain out taudanaba samna hairaka nga sigi yamna itihasik oiba Manipur gi ahanba water amusement park asi anakpa Guwahati gumada lei Kolkata gumada lei hairi mafam sing sida akoi kharcha tauba ngamba family sing gi chatlaga aduda kharcha tawi that means aikoigi economy si drain out tawri masi plug tawnanaba ngasigi sangari ba khoi water amusement park ase asi achouba adugumba akhoi economy da kanaba pinanaba adugumba program ama launch tawbani haiduna aihak lojai aduna aihak ki taraf tagi amasung akhoi gi sarkar ki taraf tagi ai personal dagi oina sai Honorable Chief Minister bu hanna hanna thagat chaba phongdok chari Honorable Chief Minister gi ahau kuba amdang mayam khobina naba project asi aina khangzaba matamda akhoi 40 crore gi project nga sa hebi gre 30 na government of India na 10 na Manipur sarkar na puthokpa magi gestation period se less than 2 years asi saba matamda sahi ani phadana sange nei di lojei ba December 2021 da akhoi foundation stone let taw March fauba thabak nithi jana subagi chance am phangi April dagi rekhoi thabak nithi jana subagi chance am phang deba in spite of all these things ngasi ekhoi sangari base masi ekhoi kwai dagi hena layok phaba aduga I Manipur Police Housing Corporation boy ha ki taraf te yamna hena thagat chaba so hang na phongdok chari ishor na pibiramba ekhoi gi natural beauty sing se flora and fauna asi sing se ekhoi exploit tawre harga properly marketing tawda achouba akhoi khudong saba ma ngasi sangari ba akhoi gi water amusement park asina akhoi da pibi gani haibagi asetpa thajaba thamjari loina na asida nattaba tongan mafam kaya da akhoi domestic tourist natana foreign tourist sing so foreigner sing so Manipur da magi footfall hengal lamaban adubu irang khar lakpadagi akhoi footfall se hantarpa masi amuk hengal nabagi tongan ba program kayama Honorable Chief Minister gi pipeline da thambi hariba sing asisu mapung phana pangthokpa ngamnanaba mai pakna pangthokpa ngamnanaba akhoi pumnamakna sohjok piduna akanba Chief Minister ama saukhatpa Bharat amagi akanba Pradhan Mantri ama leibagumna akhoi pumnamakna sohjok pifam to I haiba wafam kharsi ayangna mayam thamjari loina na ayangna loisinjarakpada ayangna haijaning badi akhoi pumnamak ngasi tangdu laitaba khunai ama hanjilakpa sida akhoi su akhoi pung phathare haraga tangdu laitaba hanagumna amaga nungsinana akhoi laiminana ba honabada ngasi tin biriba mangda lengsin biriba khwai pumnamakna sarkar da sohjok pinabiu Honorable Chief Minister da sohjok pinabiu haiba wafam kharasi thamjabaga loina ayangna mayam punu pu khoirom jari jai hind Yamna ningthi jakraba warol
Thambiramba ikai khumnajariba Shri Konthaujam Govinda Singh, Honorable Minister bu Hanna Hanna Thagachari. Honorable MP Rajya Sabha Iningtho Leisemba Sana Jauba Gimapamda Manipurgi Tautuk Chaningai Oiraba Numit Asida Tamoigi Warul Khara Thambina Naba Noluk Nahangachari Lengshin Biraksi. Ngasi yamna nungaiba numit haijaba tare kogi Manipur gi oina skumba kogi water amusement park ama sangabagi yam tielaba matongi manungda asmana sangabagi thorom ama kogi pangthokpa sida ngasi gi thorom asigi chief guest hoina lengsin biriba koi khudi munikai khumna jariba Manipur gi Chief Minister, Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh, ahan mamakta dai kai khumna jari, loinana ngasigi daista lengchen biriba Honorable Minister Singh, Honorable MLA Singh, aduga Chairman Singh, loinana akoi gi Security Advisor, aduga igi mangda lengchen biriba akoi gi tongan ba Manipur Sarkar gi official Singh punamak, amasung thoromasida yaubiriba mayam punamak kurumjari ai yam hena kashu haijaningai lejade ngasigi akoigi pangthoiba thoromasi masi hojitasu ai mangda Honorable Minister ai yamba Govindas na thambikre yamna akoigi nungaiba maruoina akoigi Manipur si sakhotpagi lambida akoisi Honorable Chief Minister gi makhada akoigi telaba sahi taruk taresida yam phajana akoi sangchalame adu marakta aikoida yamna awaba adu khangkhom khangdaba adu aikoi khudingmak naha ahal adu maruoina angangsing adu imasing isalsing punamakta amumuk aikoigi miyoibagi nungaiba free oina hingjaba adu sakhotpagi dugumba mahau phangambadu hek mangba ama yaurokpa masina maram oiraga aikoida yamna frustration lakpa aduga aikoigi tawjaramba thabak thorom punamaktu aikoigi nathairakpagi aikoida stress aduga yamna aikoigi tawhom khangdaba amam he lakpasida koi sigumba ngasigi aikoigi sangari ba amusement park si aidi amarom da hairagadi masi aikoigi yamna saba kama aikoigi phunjallakpa kama aikoigi samallaktana sol honba warakpada phat launa aikoigi thongjau hangdokpagumba thongnau hangdokpagumba mayamda relief piba dugumba aikoigi amusement park ama soidana oigani haibasi ai thajajai aduna aikoi miyoibani matam gi thengnariba aikoigi awa nungai punama aikoi thengnadaba yaroi aduga si haidana su aikoi miyoibase waragada leibasu yade ngahak su aikoi pothaba aduga aikoigi leiriba imung manung isasing maruena ngasisu satra mayam yauri mahiroi mayam yauri makoigi damaktadi yamna nungaiba adugumba mafam ama oigadoribani aduna ai yam hena kasu haijaningai lejade sigumba aikoigi project ama yamna atenma matamgi manungda ai thajajade ai Honorable Chief Minister ga masi saba hauramdai saba haurokpa adaida ai lakjagi yaujagi adu yamna atenma matamgi manungda ngasi ura phibamsi ugani haibasa ai thajajade aduna masibu semba saba tawbiriba maruoina aikoigi Manipur housing kainobu soina thagachari aduga loinana iroi loibadain haijening base ngasigi aikoina sangariba project se aikoi Manipur miyamgi aikoigi iralni aikoi laikai sida lairiba khungang akoibada lairiba sinasu aduga aikoi khudimar su masi aikoigi isagi iponi isagi iralni khallaga yamna section na yamna nungsina aikoi thamsi aduga aikoigi isasing hojik summer lakadore sagalakadore angangsingsi kalen sutida karida mayam pubirakdana aikoigi angangsingsida handaki aikoigi tha tare nipal mapanda angangsingsida pigiba aikoigi mentally kari haiba tari makoida stress pigiba mayam se ai sungsoi soidana singum amusement park se lakpasina handaki summer da karida angangsingsi pubiraga makoida sana hanba makoida free hoenba masina aikoi angangsingda leramba adugumba stress singdo mangini
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯇꯪꯅ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ Honorable MP Rajya Sabha Iningthau Leisemba Sanajaubabu Hanna Thagachari Kwai Pumnamaki Mapamda Isai Sagi Pampam Langda Ing the Chikna Pamdana Lebinaba no Lukchari Angangsa Haujik Tauramasi Hekloibaga Water Amusement Park the Sanabagi Tanja Dupijagani Angang Singasi Ngaibangamdre Aduna Koitin Chele Angangsa Ing the Chikna Pambinaba Ing Singjari Tauramasi Hekloibaga Sanabagi Tanja Dupijagani Ngasigi Itihasik Oiraba Sangabagi Tauram Asigi Chief Guest ki pampam langda lengsinduna leibiriba ikai kumna jariba ming oina hangacarabada Shri N. Biren Singh Ji, Honorable Chief Minister Manipur gi mapamda athoiba mitung lengi warol thambina daba nolukna hangachari. ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯃꯨꯁꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯛ ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯃꯔ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯅꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯖ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯟ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ Honorable Ministersing, Honorable Chairman, Honorable MLAsing, Rajya Sabhagi MP Iningthau Leisemba Sanajauba, Secretary Advisor Kuldeep Singh Ji, Chief Secretary, Commissioner Tourism, the Mangla Lengsin Viriba, Government Officials, Deputy Commissioner, Atai Secretary, aduga tourism gi mapung oibasing aduga company gi sigi thabak si hekte anybody amna thawa yada mena am reputed company amagi magi owners lai aduga aigi posmum gi kunja isil nauk sing ai tadanjoi si narga leibini ma thokpirei aduga aigi kendra gi atai mafam dagi lakpiriba leaders sing aduga entrepreneurs khara architect kasu yam lai challenge mo akhoi gi challenge gi yeng bala ine ta ton w lais aduna mayam puno koi media gi friends ngai khorumjari aduga sibu yeng biriba manipur gi praja puno mak ya koi awaba tangkak manipur gi powari da dum tangkak mayam am legi sei taret kuntak pagi Tangkak 1819 to 26 adu matungda 1891 Anglo Manipuri War the mathang lakpaduna statehood demand gi struggle
merger agreement gi adui matung 92 93 da thoning da community ani gi class adui matang da amuk community matang so many yam ing la bani matam khara yam ing la bani adubu hanghodana hantak gi hogi ba march ke tarik ahum du da sorry May gi tarik ahum da thoning da ba thok do khara thok tan ngasi mara leijada bi kaya gi punsi mang khre da kaya mana nungai ra ba magi mayum mai kai da leiba phangda na hojik relief camp ta leidi ai khoi ju honari relief camp da leidi ba singi mayam ngarang makta da ahum lok subo oina mipung khudingi pa lising amam piba family da nataba adagi family da kaya ma lising manga piba lagi lau uba ngamdaba lau uba ya khidaba singadugi khoi lau gi compensation lau mi sin ngarang karor taragani pan ga lakh humfu mu hen thadok tana mama gi account da sangandana kanna relief camp da leiriba sing su khoi honari makhoi gi leibham jabham nungai na ba akhoi prefabricated houses sing semgatana sagatana honari lairik tampham laitaba sing government school nangna bada tamandana private school da tamba sing akhoi government satra mamda nongmodal pachama gi sang da piraga thamada lising hong gi sang da piraga na school gi phi thian dana textbook uniform kari government free da pidana best level da government ki site ki kana hona jari sigi marak sida ko development sisu tokdo ya da ba ngasi maksu ai ekoi honorable minister MLA mayam torkanda ko hana helicopter service ama khatang airam bani ado hojik helicopter service ani sure ngasi paun hans ki amaga lae ado ngasi gi aina launch tokjaram si yamna maru oiba Tamenglongga Jeribamga hojiki paun hansina hana leiriba amadui mathakta ani subani sina adna sigi paun hansina cover tokdori si thalon parbung more yauri sigi ngasi tawriba ani sigi mathakta aikoi gi media gi sin nau sing sisu thugraba ngarang nahan ga heta ibadu heta mayon chongak ko si pat paira thadat padona helicopter amma sina karai paidoino lai lakte dasu hangaga yudna ani subadu labra laktabra su tawduba tawdeb hangaga ibiradi faidna wana hona jabadu helicopter amma sina mafam kaya paidoino gaina yamna mocking to bai type haitare ne ko nungai te ko da wana hona jaba helicopter ahum ne sudoi je amaga uji wali home ministry dagi 75 by 25 the another helicopter ngolakani ai koi ne helicopter yam drakar le se ke no koi ki terrain che se ukhul le rang am thoe mi me accident thoe ana ba sathi bam le de ukhul le gi imphal yor ko da lambi sat pa kan da sing lambi ni na matam sange mi gi life to kan mangam de aduna saving of life is important aduna hangai helicopter am bhalo eram pote aduna aina asum saubunate medagi sinang lasu habit hangaga helicopter ama khakta harisibo ama na tawdori bra atopa leibra kaina khoi dasu phone tobira gyai natragane any transport ki director tawbe ai adu su yauna phongbira di phaidana ada honari do ising de jro lebak da hido budong tawse kidang nuai ta bai tar rang nahan ge pau khupong do aduna kharaga section na che ai ju khabar tawrei me khabar tawbai khwai nuai bse mi saibo mu nuai likte asoi ba puthoi I bse afabadi sui iraktam ai sui irakte ba tawbudi adu eragasu kharaga hangaga de tawe cross check ai jail changuri commando me ana phara jail thamoi do dei nate adu phara hatpane ye se taigal le bai se phara poraga kapne ye na adu amu hapsale like adu police na di encounter da hatpane hai adu mafam du da le na mi amana di sumaina poraga hatpane hai na ani je he tunu phonge aduna adumaina khara ta honinge adagi hujik sigi ngasigi amusement park se akhoi gi manipur se yam lubuni ko
Manipur dang asi kain na bagi machak ama yam hapkrise. Wadi waro bino. TV discussion. Adagi bhol lep ka ne na tholok pa sing ngang ba. Manipur si akoy phurup kaya laige gaise. Fajana khangaga. Karamba phurup na akoy ga ino. Pari puri kana lai. Relation kamai lai. Karamba phurup na kaino gaise khangdra bhol lep to ni kai na pangang ba ko Manipur kai buni ko. Hujik ko ereba Manipur si kita sida ngang ba so I just it is my earnest appeal. Huji election ki campaign hongara ni. Please take care. Nangi zindagi wahi ma thopuse yam section biu. Lebak ning basi microphone ning basi kana tabani. Kaishu mara leitaba naga hek kosal laga saibu gumba. Kaishu mara leitaba pangal hek kosal laga saibu gumba. Kaishu mara leitaba mayang hek kosal laga saibu gumba. Si yam toy thoi ko. Yam toy na thokrasani. Akoi na huji karigino SD demand gi akoi na topic tok dori sibo. Scheduled tribe demand gi akoi na huji platform na ngang doi si marum karigino. Court lady. Court ki to torokan akoi gi government gi manai na court ki manai laksani. Masida SD demand do tauramina tomina leirama naga su provoke tori. Tomina leirama community su provoke tori. No, intelligence wo ise have ne akoi na have di. Indigenous peoples in gi mark the lady but differences sing do. Akoi khana raga pun laga unarga wari sarakanda consensus waraga na thabuk tok sebo. Not the bit of physics that the swam among angling, the swam among angling, swam among Muktarukan, I could say, Aduki Pony, lady say. I mean, it is my earnest appeal to those who want to become politicians and those who are participating in the TV discussion. Ngangba matam, the moderators who can section bio. Manipur yamna kari haisira. Seki situation number the labini, quick. Yamwana tasal lakazane. Go to hills guy na tauraga taurase. Yamwana. Sang bayani aroi taubayani aroi development taubayani aroi adu taura. Go to village guy taurase. Only through development, emotional attachment, Manipur do oneness lak kibani. Pork kibani. Sigi pon mayam se koi am kumna. Marway no hujik campaign election campaign hongarani. Ma aning badrungang kaneva. Mama gitu masina naga saukodra, naga isil nak jina sokodra, tangkul da sokodra, maitei da sokodra, pangan da sokodra kalloeba. Maki ngang ini. Yes, hujiki present situation si karino. We are affected by whom? Drugs, poppy plantation, illegal immigrant after 1961. 1961 ki matung da lakpo dubuni ko illegal immigrant hadise. Not as a whole. Siki pot mayam si matsa kaina nganga kanda. Ngasi husi kuki ki sinau sing subhap ta bahore. Oh, nangi illegal immigrant hai si after IL inner line permit in 1961 ki matung da lakho sing dunik ne. Akoi 61 ki mamang lai badi we are citizen of India, we are citizen of Manipur hai ba feel dore. Sida muk lana puthong na ba politics handaki election campaign da yaungar kani. Tobino please. Yamna ikoi Manipur se yamna sensitive oibani pick crabber state Delhi the Irang am talk with the chief minister go unapang pote. Akoi the Irang am talk with the chief minister says, whoa, on a question, kundu plobo die the Loita. Pick punina. Hushelam Kong the Loita, Imphal. Aduna, very sensitive issues in me. Aduna, I earnest appeal ni election campaign, Honor Podasu. TV discussion to we river akang hai mayam na su ngangba matam da or mainly media house owners na media house ki owners na discussion ki topic pot ho matam da do's and don'ts thambiyo do's and don'ts kaino to retired person amana magi service to ni ma promotion phanga koi pn da bu da hekta chairani na to a to kan da loina chai bu adu yaro aduna koi lebak kaigani ko aduna sigi clarity simai ngasigi meeting sigi khudong sabolor kai Manipur gi lebak mayam da appeal tongi
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯁꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯆꯍꯤ 5-6ꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯒ ꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝꯗꯅ ꯚꯣꯠꯀ ꯄꯤꯔꯨ ꯂꯥꯛꯎꯅꯨꯀꯣ ꯃꯗꯨꯃ ꯃꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯃꯨꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯔꯛ ꯀꯔꯣꯔ 90 ꯆꯪꯕ ꯑꯃ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯦꯃꯨꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯔꯛ 9 ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯜꯁꯇ 9 ꯁꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒ ꯀꯩꯔꯥꯎꯒ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯣꯔ 93 ꯒ lakh 10 43 crore ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯦꯃꯨꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯔꯛꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯇ꯭ꯔꯐꯀꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯅꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯅꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯅꯦ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯅꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯅꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯅꯦ ꯅꯣꯅꯦꯅꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯣꯔ 3.5 ꯆꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5-6ꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠꯇꯣ ꯍꯟꯊꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠꯇꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯤꯅ 40 crores ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯤ 40 crores ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ equality in development ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯨꯏ ꯐꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 30-34ꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯗꯧ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯁꯒꯣꯜꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅꯕꯨ ꯏꯋꯥꯡ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯀꯩꯀꯣꯜꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟꯗꯣꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ 4 IRBꯒ 5 IRBꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 30-32ꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯞ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯣꯔ 193 ꯇꯥꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯣꯜꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯐꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯏꯟꯐꯝꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕꯤꯔꯅꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ election code of conduct na piba yadabagi tawbani election conduct hek loibaga paisa awat pasungdo pihorage aduga lambi si semai bausi double lane fajana ohel lagai ba satpa yana maramni somda lakadrba tourist mayam se aroibani si khaktagi lakpada akoi posmam de hayeng dei mi ko bu khumroi moi di paisa pai grani koi posam gudi loi pai grani sei da miram di sigi parking khatagi se moi masidang hona badaiba masidang gi tax paisa duna ba adu ai gi su yaw do yaroi ko posam da hana ha noi khata lo budi yaroi adu I appreciate ai posmam gi laikol gi ngasai na lengyan masam ding anjagi ba moina kanna sena jabane laikon manung da mal yam phajana semgrajani adu sigi lampak akoina ngasi sagali disu moina uwa ga thadana phajana semjaraga haurgen taw lairambane aina no ngai ko ai paisa paiba mayam se saida phamya koi enjoy hoi kari koi kano hoi ga se architect suresh hoi ga nganang da mai nupi angang puraga pune da kano do water park to koi ru halak da ngai ne paisa mayam long thoruga
ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯖꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯔꯣꯏ चटके सीधा लाकदबने पैसा तो सीधा थमगदबने बाहर में हम जाने नहीं देगा कुलदीप जी वाटर पार्क में बच्चे लोग ले जाता है सब तो हम आज से ये बंद यही में आना है बोला है सबको क्योंकि सीधा ने पैसा तो है ना कोई स्टेट ले रहे नहीं तरह अदुना ये सुमाइना कोई कन्न होना जब ने अदुना मॉल ने सीधा यूनिटी मॉल अमने अदुका कन्वेंशन सेंटर अमा कोई आधा सिटी कन्वेंशन ले रही बतो कितना नीचा निपान मुक्तंग पी पी अदुना मी लिसिंग अनी गुम पुनबे आबा कन्वेंशन सेंटर अमगा सिगी कई कोल की सीधा सागेन तौरी अदुगिना कनो एकर तरा का हुमदोय अदुगा हुजिकी मार्केट की इसने एकर मरी दा नान चिफ सेक्रेटरी ने इने तरुकान दा मफम येंगे असिदा वेना तौना बखि कन्ना होनरी अदुना खर वामिन से कोई खतंग वारी हुजि वारी फगनी वागनो फगनी ईश्वर लेबनी ईश्वर रेबु येवने असा गोविंदास का कोई शांति के बबला नोंग सि कमाय तौदोइनो सि चलम दाइदा अइना हे अखोइ चतोइनि लोइ हांगिनि साइबनि हाइको 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 अदुना ईश्वरना ऑल द टाइम तातुन चाले आइगी नुंगलेन आइगी केनोगी से एसेट की तांखुल मसा आई नावमा यावरी असे से से आइगी सिक्योरिटी मा हाइने सार मासे तमिलुंग चतपसु यावी उखुल चतपसु यावी नोंग से बु लाखने हेलीकॉप्टर अखोइ चतपजे अखोइ हेक पाइखरकान नोंग ताहोने अखोइ पाइद्रबो अदुम स्वाइ ngai लैलुंग तोवे माना लिहल लगे हेना थाजने बस ईश्वर की ब्लेसिंग अमा यावना अखोइ चले ngasi su nong ta de kamai tok si gena ngasai santi ne ko bi ne moina hai aina taro em ni khoi sa toi si di hai ko aduna ishor tha tok pa ya de adu ga khoi am kha kai hai jaram ge ai luang jam da soi community hall lai sangi sanga bu hairam bane akhoi ishor ning bo wale ko maroi ne maitai ima ibn sing ishor ning bo wale khoi taxi ka si mangdar e sorning debna ahlaman masak khangakte tawgada ba tawroi da ba thabak masak khangakte nganga da ba ngangoi da ba thabak masak khangakte saga da ba saroi da ba khangakte aduna ngasi drugs na ekoi society ri yam sathina kai ba pirei ba ahlaman mama mapa masak khangda bagi macha singna he tongpagi akai ba thongnari ba mayam se akoi ishor ning ba yam wale अनु हसी कम्युनिटी हॉल सारी सिंसे सेमकट पियो लाइसंग लाइबुंग लेदिबा मयाम से नोंमगी हप्ता दा अमुक तो हसु पुनबियो हप्ता दा अमुक तो हसु पुनबियो मयाम अंगांग सिंग इसा सिंग आइना थांगता सि सुपनगी स्कूल कुंथ्रा मुक तंगायरा मे कोई स्टेट सिदा हेक अखोई गवर्नमेंट लाकपा कांदा इना तोरकांदा इंडिजिनस मार्शल आर्ट एन तोरकांदा हुजि स्कूल सामगा कुंथ्राम सुरेव करिगिरो इन सिलिंग खली से काना थांगता सानाबा अंगांसिंग अहलमन मसक खंगेब थक्सी कासी लैगनी लमसत व्यवहार लैगनी सक्सा युतक फजगनी हे तोंगोय मसा फगनी सिगी पोचे न सोसाइटी में सेमदा डिसिप्लिन हेल्थ का सि अमरोयब अदुना कोई सिगी जुजिक अखोय ngarang ai ibol da director da hairam abani sidai khoi khara hapsen gani singje kana na ba step semaga thauri pullaga angang sing khoi gi tracking ga yajaba aduga chingdon karu raga mukumak pa yaba aduga magi pot khara achouba pot ama semge sidai train yauri toy train karor taruk ki maya da basala agalai rabani toy train se aduna ai ngarang khoi posmong gi kangbu sing horen phambiro water body lady dugi asom nakanda achingkhong du da chatlaga lai kon yona chatlaga sigi arena sigi manung nataba mapan da chatlaga anda angang singi toy train do semba yabre yo toy train do kan honor ka 6 crore gi uji sanction torga leirabani moi anytime laaga thaba hoge na adumaga koi postpone gi awang postpone gi silauksing khana biraga hauba yabo oragadi athu buda hongna na batausi na wafam khare thamaga imai bel sing अथेन पोट मैम पुबीरक्तना इंखोल दगी तौबीबा कोई लाकपदा हराउन तौबीबा अदुगा अवांग पोसोंगी खुन
lam sigi nakhoi gi ni hojik di nakhoi na senar da bani phataba gunda phada katuk karan sidai guli saba khotpa mayam su lakani dum adu gumbadu phataba yu thakpa khopa ke dobudu yu thakpa hairo de makoi posum kam ku saur kani se adu khara khara nisha gu ma kari gu ma je yani ngai tahun bidaba manung se ana yamna neat and clean thamji maming si hori phawda akoina matam da program thagi bada development of amusement park water park and amusement park and tawga thagi bani adu maming ama thoningi maming sai ngarang akhoi gi mafam si amna luba mafam ne akhoi ngasi mang leiro sida cheli ba se puari da yawba hangen haidana masidai da hi lukki bagi wari ibodo pakhang baga ima ga singna bagi wari adu hi lukki ga bagi wari aruba leiba mafam ne akhoi na de hangen ning thaw ne he khorami ibodo pakhang bagi adu lawr kanda di hangen haina tholo sirai na ngarang he toramne adu akhoi gi leir biri ba lekai gi ahal lamana khanga he mayam gi ayaba musu sangmani na ngasi mang maming thondri bani aduna madugi maming dumaga aidi hangening thau haina thon ge khalama bane adubu kari haina thon ji ge do hangen gi area ibo bakam kon ma area ni na kari ne hena phagada ge do ai ngonda leijerbi idea siga pe laikai khunda leibiri ba idea du ga share to miner ga thuna thona na ba adu ga huji huji mak ngasi ma heme da mi changa ga sana ba ya ge roi khitang adagi company gi mi leidi fajana moi gi tight up tawra ani adu ga I fire brigade ki kangbu ising da sana bani na angang sing sana bada irak na ba naton da ising changi ba mitta ising changi ba anu bani na hita bani na adu guma yorok pa ga da madu gi sena na ba I fire brigade ki moi tara stai da dum koi gi nungsit ki ising da taw ba bol do moi kari hai tare life saving jacket ka du tawra ka da moi tara muk thamna na ba tawgani fajana train tawgani fajana train tawbse koi lekai dagi tawgani lekai dagi tha ahum mari train tawrukanda hujigi company kangbu sina train tawbu loiram matung da madra sinaram godabani hairba posi government na salai gadra natraga private company amaga pithokadra kaidogda ge do koi government ge wena tanagani aduna masi yamna neat and clean sange plastic ama sana ba pura sange ising thek thagara ma to edum adagi sange bora do hek lampak se langtho ma ba to edum saba thakpagi kaigumba puraga su manung da langthokpi gano phikau da hapa puthokpi ro adugum panda dustbin da thadabiu yamna neat and clean thamse manung se aduna haiba wafam khaje thamjaraga maramdi lu nan ba ja khoina akhoi isana isa tawjagadamni mi laga kaisu nukti gi sengma ngamoi aduna akhoi government na prajagi khara hona jarai basi da mayam gi support tobiu adu ngasi mang ammi sisu mayam gi support gi ngambani adu matam punamakta akhoi kanna yamna tension laigano laibigano santi hanjalakna na ba nakal kaya dagi akhoi honorable union home minister Amit Shah ji ki taraf tagi adu honorable prime minister Modi ji ki side tagi yam kanna asom akhoi kuki gi leibe chilnauk sing MLA sing akhoi MLA sing team satna wari saba hore adagi hilarious committee gi leiriba chairman yauna se akhoi marup dikho hoi kumosa hoi awang bo hoi satna group moi gi kuki MLA sing unnadana khonadana civil society unnadana khoi yam kanna khonari ba tana gi daba akoina noina lawru riba wafam do karino khoina lawru wafam do kaino do sengtong na dana kana honari isol khoramchi atuba matam da santi lakpo oisno ai wafam kharje thamjaraga amona ai maroina awang posmam gi parjapuna koi khoramjari amne thagasari thank you jai hind Mamalyam laba warol kaya thambiramba aikhoi khwai pumnamakna thoidok hendokna ikai khumna jariba nungsi jariba Manipur gi Mukhy Mantri ming oina hangatcharabada Shri N Biren Singh jibu hainingai leitana thagachari ikai khumna jaraba Shri W Ibohal Singh MCS Director Tourism Government of Manipur gi mapamda thagat warol thambinaba nolukchari lengchen biraksi
lamdam asibu konbiriba ido pakhangba madi ma panthoibi hamada koknonjari ngasigi yamna maru oiba Manipur tourism da kadangoi masigi awatpase main bangamgadage haidana yamna matam sangna wana ngaijarakpa adugumba mikuf yamna nungaibagi mikuf masigi mikuf asibu mangphauna haliba akhoi mayam puramaki lusingbo biriba ikai khomnajaraba Manipur ki Chief Minister Sri N Biren Singh achinba matam kaithokpiduna asigluba function asi yaugdaba yade masi yam maruiba project amani haiduna lengbirakpa Manipur ki miyamda project asi khutsinaba masigi damakta Department of Tourism Government of Manipur ki maikaidagi thamoi sengna nungaiba apenba phongdoksari sir. Thank you sir. Ani subada masigi tourism ki any program amadi event thoramda Manipur si tourism natana economic growth si yaroi haiduna Manipur ki honorable ministers lediba mayam singsina support tawbiba Sangai festival tawba world tourism tawba any tourism event tawba matamda Manipur ki lebiriba honorable minister mayam sina lengbiraktana akoibu moral support physical support financial mayam am tawbiba asigi damaktasu mayam honorable minister mayam dega ayam talawti matamse tenjalakpanina one by one panjadar ko pulap pulna board of thanks tawjage masiga yabam tung pibinaba ai haijari mayam punabak osigi honorable minister khudimangna tourism support to bidamak Department of Tourism maikaidagi hanana thamoi sengna nungai phongdoksari Manipur gi masak nairaba tongan bampham kayadagi lengbirakpa akhoi honorable MLA Singh Manipur tourism gi sugumba project asi sangabda yawba lakpiba matam kaithokpiba sigi damakta hanna thagarba phongdoksari mangda lengsin biriba akhoi gi jila parishad ki member sing mahila BJP party ki mahila mandal ki mayam sing medical department ki health ki leriba group mayama mayam punamaksu to Department of Tourism maikaidagi akhoi thagarba phongdoksari Manipur government gi akhoi gi lebiriba principal secretary commissioner secretary deputy commissioner secretary director deputy director mayam lengbirakpa masigi damsu Department of Tourism gi maikaidagi harau nungaiba amadi pen phongdoksari maruina mangda lengsin biriba akhoi gi satra satra sing ngasigi function ase yamna mapung phararoidraina ahanba horokpada nung tarakpada sigi kano seminar ka tatna nungsin silakpada oiraroida khoi yam wajaram mani adubu lengbirakpa khunna sigi praja